فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب. Ini Kak, sekarang Kak Irma nih. Itu Kak, ini Kak rumah yang bertingkat nih Kak. Kalau kita berdiri di atasnya udah bergerak, tinggal road-nya aja lagi. Nặng hay này không? Hả? Tangko bay! Pak! Hei! Ya, ini kusuk! Tangko! Ya, mereka luahi ya bang! Luahi di bang! Oh ya, hei! Ya Allah, penuh ya! Hah? Kau usah disonceng. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب. Subhanallah, ya Allah.